Kurubana. Mungu ametubariki. Mukama bahiri umugisha. Tunakuwa Goma. Bashita Migoma ikikabo cyabo. Na kanisa yetu kubwa liko pale. Kandi kanisa mpangu iryaho. Wazee ambao wanaenda Goma wameliona. Kandi abazaga Goma ni barereba barikagamo. Sasa nta bwecu nitoka Goma wakanambia ni wasalimu. Yabiciro kubaga ngo na babaramuse. Tunawasalimu wote. Balisema ukaribisha mkutano, mimi wakanikaribisha wakaacha wengine. Bagira ngo ayakira amaterano bo bamwakira abandi babasika. Sijui nianzie wapi? Tarama yangu atandikire nkai. Sasa kubaze kusimamisha kosi komite directeur. Sana bemerezo office erakora habureberezi. Okay, wenyewe wanatumikana na mimi bila wasimama. Abarakora ha office ya bishop bemerere. Okay. Mzee wa Mwiga, salamu kutano. Mwiga na msabu. Jambo kanisa la Bwana. Bwana wabariki sana. Yeye ni mchungaji wetu. Ogo n'umulisa witu kutoka Erdesme Paroisse Carmel. Ogo ni pastor kuruka Erdesme mu diocese ya Carmel. Na Chakade. Ali Chaka tu. Bali ndio bwana tu. Aho niho araruka. Kuko kanisa ya Kabame pale. Hari kanisa mpangu ya ndio bishop wetu. Kango anaitwa Pacific Amani. Anamwita ni Pacific Amani. Tunasoma neno la Mungu. Katugambe ikigambo cya. Tusome ikigambo cya Ruhanga. Tusome pamoja neno. Tusome hamwe ikigambo cya Ruhanga ndani ya kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo ya kabiri sura 1 yemwe mstari wake wa 6. Mukaga. Kwa sababu hii ninakukumbusha wamshe zawadi ya Mungu iliyo ndani yako kwa kuwekewa mikono yangu. Amina. Ekikigambo kweneteza ekiconco kya Ruhanga ekiri omuriwe ekiwayibwe ahabwo kuteebwaho engalo zanje ekigambo kyawe. Amen. Kigambo kya Mukama. Wakorinto wa kwanza. Abakorinso yo kubanza 12 mstari wa 7. Obo akamushanje. Abakorinso yo kubanza 12 mstari wa 7. Akamushanje. Mstari wa 7 inasema hivi. Ndio. Lakini kila mtu anapewa ufunuo wa Roho. Ili wote wapate faida. Amen. Ili kila mtu apate faida. Amen. Kandi buri muntu ashururirwa eby'umwoyo gasira bona. Amen. Kigambo cya Mukama. Ona kinaingia kigambo cya Mukama. Okay. Tuko na kichwa cha neno. Tino omutugo kigambo. Unasema usikubali. Otakayikiriza. Kuuliwa kwa zawadi ya Mungu iliyo ndani yako. Otakayikiriza ama usikubali zawadi ya Mungu ikufe ndani yako. Otakayikiriza icyonco cya Ruhanga kiri muriwe kife. Hiki kinakubalika hii. Kimesikikana vizuri? Kuna karama zingine zimekufa. Hariho ibiconco byinji ebifire. Paulo anasema. Paulo yagamba ngo ramusha yimusya karama ekiconco ya Mungu ekiconco cya Ruhanga iliyo ndani ekiriyo muriwe. Watu wengi wamepewa zawadi. Abantu benji bakahebwa biconco. Amepewa karama na yahabwa icyonco cya Ruhanga kisha akaifanya ikuwe yake. Hati ekiconco cyahebwa yakikore kiri na ile kuikamata ekiconco kukikwata anaifanya yake. Wakikore cyawe imesababisha watu wengi kuanguka. Byaretera abantu benji kugwa baruga mu murokore. Kama wako muimbaji wabo ni mweshongozi ni karama ya Mungu. N'ekiconco cya Ruhanga. Kama uko mhubiri wabo ni umuburizi w'enjiri ni karama. N'ekiconco cya Ruhanga. Kama uko mtume waba orientumwa
kama uko mchungaji, waba uri mulisa, kama uko bishop, waba uri bishop, kama uko evangelist, waba uri evangelist, kama uko nabii, waba uri nabii, kama uko mtumishi wowote, oba uri muherezo hawe, uko mjakazi, oba uri mujakazi, ni Mungu ndiye ameweka kile. Uruhanga wawe ni wo kuterema cyo kiconco. Kumbe usitiki otakikiriza mtu wote hiyo omuntu wena acite kifwe ichocheye haza kiconco iwe kimuse imuse kiconco. Ndio si Paulo anamwambia Paulo alikugambira mutabani we Timotheo uichocheye iwe Timotheo kiconco cyawe kimusye ramusha imusye karama kiconco ya Mungu ikicyarahanga iliyo ndani kiri muri iwe. Utakapoiramusha waeza kukimusya watu waione, abantu bone bakirebe, mchungaji aione, pastor kirebe, bishop aione, bari bishop akirebe, kisha iwekee hata nawe yamara akitehe mikono akisiga mazuta. Hatutawekea mtu mikono bila kuyua chenye kiko muyeye. Takasiga manto amahitanga mutehe mikono ateka manye cyonco kiyo muri we. Yes. Muweye muko nini? Muri we harimo ki? Muko kutabiri, harimo kushokurirwa, muko kuhubiri, harimo kuburira, muko kufundisha, harimo kwegisa. uko pastor, ori pastor, uko apotre, ori ojentuma, uko nabii, ori nabii, uko diakoni, ori mudikoni, uko nani? who are you? Amen. Amen. Usikubali Takikiriza bauwe karama haza ngo bite kiconco au webe kuyiua iwe wenka ningo oceitire ya Mungu ecyarahanga iliyo ndani yako. ekiryo muri iwe. Ese kuko na kitu cha Mungu ndani yako. ina kintu cyaranga cyo ino muri iwe. Umepewa zawadi okahebwa ekiconco si kwa faida yako mwenyewe, tukumanyisa ngo necyo mugasho cyawe kira kugashira lakini kwa faida ya watu. kureka kigashire n'abandi. Umepewa pesa wahebwa sente si kwa sababu jisifu, tukumanyisa ngo wahebwa sente niko oyetorre jiinue, hada oyetorre abandi, lakini kwa sababu ya watu wengine. kureka n'ugira ngo abantu baganyirwe mu sente zawe. Watu wasidie kwa sababu una hela, abantu batakarira hacicweka bwe sente zawe, lakini watu wafurahi kwa sababu umebarikiwa. kureka abantu bahebwa umugisha kubanga wahebwa umugisha niwe. Hii miti ya matunda, ebitebi ebyo byana abe benyewe habikuraki matunda yake, ebyo biti tibikarye bijuma byabyo, lakini natoa matunda kwa ajili ya faida ya kwenka ni cyana ebijuma kugira ngo abana b'abantu bibayambe. hii mitoni ya maji agamizaga haikunywake maji, tiganywaga gandi mizi, lakini ile maji yote yanakuwa juu ya faida. ago mizi gariho habwo mugashira itoko tugashira. Karama waliokupa ekiconco cyubakuhire ina mpango mbili, kine ebicweka bibiri, ikufaidishie wewe iwe wenka oyegashire na itufaidishie kandi nitwe kitugashire tukiganyirwemo. Kama karama yako ekiconco kiryo muri iwe haitaletea faida siye, cyaba kitatugasiriitwe kisha iletee na mwenye karama Mungu faida, ata kiretera na ruhanga witu kimunawe kimugashire, hauna sababu ya kuwa na karama. tikishobeye ngo bogine ruhanga kikwake. Amen. Yego. Karama uliyopewa ekiconco kihahibe na ruhanga umepewa ili ifaidishie watu wengine, okakihebwa kugira ngo abandi bakiganyirwemo. jambo lingine, karama iliyo ndani yako na Mungu, kandi ekindi kigambo ekiconco ruhanga kiryo muri iwe, ile karama iliyo ndani yako ni ya Mungu. ekyo kiconco nekyaruhanga Usikubali ikufe. otakayikiriza ngo kife. Sasa ikikufa kyafa utakuwa umeomba na sisi tumeomba na Mungu ameomba. uraba wafegwa nitwe twafegwa na ruhanga witu na wara. Sasa Mungu alijua kama karama inaweza kufa, kandi ruhanga witu akabana ngo ekiconco nikibasa kufa, ndio akasema chochea karama ya Mungu yagamba kandi yimusa ekiconco cya iliyo ruhanga ndani yako, kiryo muri iwe, kisha habwa ekyo uwekewe mikono. hati waweza kukimusa otegwenga. Amen. Ego. Kwa nini Bwana aseme vile? habwa ekyo ruhanga yagamba ekyo. Lengo ya karama ekigendererwa ky'ekiconco
objectif ya zawadi ya Mungu ndani ekigendererwa cy'icyo cyarango muriwe ina mambo ifatanye. hariho ebigenderwaho. Ya kwanza, one, ilete Mungu faida. Ruhanga akiganyirwemo. Italetea Mungu faida wapi? Ruhanga naganyirwamo kayi. Hii ulimwengu wote umefungwa na kuvamiwa na shetani. Ejinsi yona yaweza kukubwa na shetani. Asa Mungu ametia karama ndani yako. Ruhanga tutolewe cyo muriwe ili hao watu wapate kuokoka. Abantu bono gendo barokore. Aba watu yote wenye zambi barokore. Abantu b'abanyabibi ogendo obabure kigamo barokore. Kama hawakuokoka, wala batarokoke, haina faida karama. Ekichoncho chao tichine mugasho. Hii kanisa haiwezi endelea bila karama ya Mungu. Kanisa teka kurakurana hata ni Mungu. Njoma na karama ya Mungu ndani yako. Ebichoncho bya Ruhanga muriwe. Mungu ameileta juu watu waokoke. Ruhanga akabireta kujanga abantu barokoke. Amen. 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 As Biblia inasema. Bible yagabangu. Ndani ya kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Abakorinso yo kubanza 14. 14. 25. 15 hadi 26. Kwisara 26. Siri za moyo wake, siri za moyo zinafunuliwa wazi, zinafunuliwa wazi. Na hivi akianguka kifudifudi, ataabudu Mungu akisema, ndio ya kweli Mungu, ya kuwa kweli Mungu ni katikati yenu. Amen. Amen. Basi nini, ndugu zangu, wakati munapokutana, kila moja ana zaburi, wengine na zaburi, ana mafundisho, ana lugha, ana ufunuo, ana tafsiri. Maneno yote yafanyike kwa kusudi la kujenga. Amen. Inama y'umutima zishurwa abona kujumara hasi yo kuramya Ruhanga nahamya ati ubuzima bwo Ruhanga ari umurime bene bishimwe biri bita umuterana buri muntu aleta eti umwe aleta zaburi ondijo ukwegisa ondijo eki ashururiwe ondijo ururimi ondijo ecyo kushobora byona bigume bikogwe ahagukomeka. Amen. Amen. Kila mtu mukanisa, buri muntu wena omukanisa aine chintu chiri. Hakuna mwenye anazawadi. Tihine muntu oriho mukanisa atineme chichoncho. Kama watumishi yetu, abahereza bitu, aba pastor yetu, aba pastor bitu bakijua kama kila mtu iko na zawadi, bamanya ngo buri muntu aine chichoncho muriwe, batachunga kanisa mzuri, barya ikanisa ji. Tuko kwa pastor wengine, ina ba pastor bingi anaona wa mpya, ayale bamusyaka anafukuza wazamani, akiruka aza muntu akiruka ngaho wakabi kuba yabona umuhyaka. Bona kwa karatasi gani? Iwa inamwe machiwe. Iyo wao liwiwi. Enga ananga. Na ukienda kandi ni wagenda shinkiwe. Ukienda mumoya. Waje rugami unkiwo umuntu. Batakuya baine. Haija ani tija kuetakiza kuizabana. Weye. Inga iwe. Ile yenyewe nasema uijue. Cyo kugamba torakimanya. Biblia inasema mtu mmoja kio. Bible yarikama ngo omuntu omwe yarokoka. Mbinguni wanafanya tu shiri. Mwiguru yaranga ni bakora obujenyi. Mtu mmoja. Omuntu omwe. Ndio kukuombesha mtu mmoja. Omuntu omwe yabura. Akienda kikusuka. Akaruga mukanisa akarugama akagendo omwe. Umeomba. Orabo wafegwa. Kila mtu Mungu amemuumba. Omuntu wena ranga kamuhanga. Na chenye atafanya. Kandi hinde kigenderwa cyaraze gukora. Hauku hapa bure. Kubaha turya hari gusha. Uko na chenye atafanya. Hine kitu cyaraze gukora Ruhanga wa Rugamba. Lakini ukiwa na kile kitu, waba oyine kikinto muri bwo kichoche. Kimuke. Usikose ku kanisa. Utakabura hakanisa. Usikose ku maombi. Utakabura mu kushaka. Usikose ku mafundisho. Utakabura habyo kisonkebije hari za semina. Chochea. Hemba. Mukuchochea karamu. Wame mukwemo murobo. Hamukwake mzee. Tati harimo omugurusi. Hamukwake pastor. Harimo pastor. Kama ni kupiga pembe. Waba arajya kapembe. Kama ni kusifu. Ubwo waba kuryo kuhimbisa. Kama ni kutukuza. We changa waba. Kama ni kuimba. We changa. Kama ni lugha za roho. We gamba. Kama ni kutabiri. Kama ni kusifu.
Bora karama ichamke. Kujaga choncho chichamke. Na isimalizikie hapa. Nani chitakawera. Tumesoma neno la Mungu. Ekigambo twakisoma. Nasema watu watatambua kama tuko na Mungu. Abantu bajamanya ngo tune ruhanga. Wakati wa sharati. Abashambani. Zambi za siri. Kandi bibi by'ibanga. Zinafunuliwa. Ebyo bikashukuri. Magonjwa. Endwara. Yanyishakosa wakati. Endwara zabuzibwe ba doctor. Inapona. Indanamo buzija zikika. Wakati zinapona. Zaza kuchira. Watu wanasema hapa kuna Mungu. Abantu bakijya ruhanga ryaha. Hawaone Mungu tu kwa sababu tulisema tuko na Mungu. Tibale baruhanga bwa kwa nyo twina ruhanga wi. Mimi wanaona Mungu kwa zawadi tulizopewa. Kabale baruhanga bwa bichocho byoyine. Amen. Mwingine kihubiri, Ondije yabure kigambo. mwingine naimba, Ondije keshongora. mwingine natabiri, Ondije akashukurirwa. mwingine naombea wagonjwa wanapona. Ondije akichabere. Kuna karama mbalimbali zilizowekwa. Choncho bibi chigwana. Na zote tusipatie nafasi zitumike. Kandi sona tuziherizo mwanya zikore. Kanisa itaongezeka. Kanisa ne yongera ne kurakurana. Kinachoua karama ni nini? Ekinte kite kichoncho niki? Pale ndio kuko matatizo. Aho niho buremezi buri. Hapa tunakuwa natafuta kuonesha kama kila Mkristo Aha tatu kwenda kwereka ngo buri mulokole wena oya. iko na kazi ya Mungu. Aine omurimo gwa ruhanga oguryo muriwe. Kama wao wiwe imba. Wabo totore makweshongora. Uyafagia kanisa. Tojoka bito okakondole kanisa. Kama wiwe fagia. Wabo tara myakondole mi. Usikwa tupigia hata ngoma. Nama tojoka tene ngoma kabakore mushiki. Kama utapiga ngoma, Wabo atene ngoma. tembelea hata wagonjwa watatu. Ishabira abarwire kabasha. Kama utabatembelea, Wabo taba oteje kumagani. wewe ualike bawili batatu baine. Iloko nareke kama mtu bashatu bana. Mwambie tu mkuye Ote muone. mwije mulebo witu. Mkuye. Emwe mwije mutuganire. Kure kuko neema ya Mungu. Kuri ya mwije mutumujire waliye mbabazi. Utapona. Obyakira. Utaokoka. Iwe yishara kurokoka. Amen. Kanisa yetu naitwa Kanisa yitu eketwa. Eglise Netwa kanisa ya ufunuo yo kushukurirwa na ufungulivu no kusumurwa wa kiroho omwoyo ulimwengu. munsiyoni. Hauwezi Tokabasa. ufungue mtu Tokabasa kusumurwa bila muntu. kufunuliwa. Iwe wenkota kama washukurirwa. Na atakaye kufunuliwa Kandi ori arakusukurira haiko mtu, toko teti muntu kiwe. Mungu Ruhanga uyiviri ndani yako. omuriwe. Ya. Hakuna ukombozi, Tokabasa obutari obuchunguzi. hakuna deliverance Tina deliverance. bila ufunuo. Ufunuo wa Roho Mtakatifu. Manzo shukurirwa na moyo kwera. Eske Roho Mtakatifu angali? Hasike moyo kwera chikoro murimwe. Achiru. Hatuna zawadi moya, Titine ebichoncho bimwe. tuna zawadi mbalimbali. Twine ebichoncho ebitakishana. Acha nikupe vingine. Kakuhereze endijo Inakuonesha kama tuna zawadi. kandi akwereke ngu kakuhereze vasi endijo erakwere ngo twine ebichoncho ebitakushana. Chapitre 12. 10 Abakorinto 12. 28. 2:8-3:1 Biblia inasema hivi. Na Mungu ameweka wengine katika kanisa. Mungu ameweka wengine. Hanga akatabandi omu kanisa. Wa kwanza mitume, Wa kwanza ni mtume, Kwanza ni ntuma. wa pili manabii, wengine ni manabii, Abandi ni banabii. watatu walimu, wengine ni Abandi nabegesa. kisha wafanya matendo ya uwezo, kisha wafanya matendo, Kandi hariho n'abandi abarakora ibyo kutangaza. kisha zawadi za kuponyesha wagonjwa, Hariho n'abandi bine bichoncho ebyo kushabira ndwara zikakira. wenye kusaidia, wenye kuongoza wenye namna za lugha, kusaidia Hariho abandi abarayamba abino buyambo muri bo. na wenye kuongoza. Hariho inabandi nabo abarebembera. wote ni mitume, Weske wote Bihingo bona tukabete ntumwa. wote ni manabii, Mweshi bona tukabete banabii. wote ni walimu, Ashibona nabegesa bekigambo. wote ni watenda matendo ya Ashibona uwezo, barakora ibyo kutangaza nebyo babazi. wote wana zawadi za kuponyesha wagonjwa, Ashibona niko bine bichoncho byo kushabira ndwara zikakira.
wote wanasema kwa lugha, ashi bona baratatarika endimi, wote wanaeleza maana, ashi bona barashomorera iby'omwoyo. lakini muwe na hamu sana kwenka mwena mugira amasuku kupata zawadi kubwa zaidi, yo kubona ebiconco, na nitaonesha nyinyi kandi abyaberekanimwa njia nzuri zaidi. ebihanda Amen. ebonire mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imeeleweka? Umesikia? Mwakihurira Iko mzuri? kibonire Uko na karama gani? yabuza iwe omuriwe harimo iconco ki Ya kugumana ikanisa. cyo kushenye kanisa babareshenyera, Ya kukuwa na haribu. cyo kushisha, Nasikia watumishi wa bajakazi walikuja. abajakazi murya muri mu byo gumanya Wote haiko waongozi. bona tibari bebembezi Unaweza kuwa na karama ya kutabiri na kufunua. nobuine nubasa kubona iconco cyo kuhanura haza waza osakaza mu mukorekwa Lakini hauko uongozi. wenka tukabagaho mwenendesi Uko mmoja wa watumishi. iwo odyomwe mubahereza mu bakaciko, Wengine ni wa mitume. abandi n'entumwa, Wengine ni manabii. abandi ni banabi. Si mtoto kwa manabii. Ito tuena turaba banabi, Sasa tutatabiria banani sasa? tutona tuba banabi ahi turashukurira bo Maana kinaomba aba kwa ba mitume, aba bentumwa aba kwa ba manabii, nimwe mu banabi aba kwa ba karama mbalimbali, aba mu bagire cyonco zote zikuu. byona biweho Ila kila moja itumike. hajya buri cyonco cha buri muntu kikore. Aba wanaleta hii. Aba bamara kweshongora, Aba wanatabiri. aba bahiza ku Huyu na anahubiri. oya ari kuburire, Huyu na anafundisha. oya nawe ari kwegeza, Huyu na anafanya oya hivi. nakoretse, Huyu anaenda ona oya nawe wagonjwa. yaza kushaka, Huyu na anatoa faranga. oya nawe Huyu anasafirisha wahubiri. oya nawe yatambuza abatezi b'ikigambo Mumoya kihubiri, omweza yabure bana musifia. bakahise Bote wanaenda kwa wahubiri. bona bazangu nyendaza kubura Yako naiachia nani? icyonco cyawe kisigira kuri Kuna wenye banakomana. ina abandi bakuzire Iko na karama ya kuimba. aine icyonco cyo kweshongora Sasa mimi sitaimba tena. ayana nitindenda kweshongora Mie bishop. nyo bishop Niimbe. nyo namazima nyo naba bishop kandi ndo mweshongozi Nyimbo hiyo bishop. byashongoro turana ngo ori bishop Eski na kukataza kuwa bishop. kweshongora kwa tubataba bishop Wewe uko diakoni. iwo uri umudikoni Kazi yako tutumikie. iwaho tugenda mu mahiga Jua binyo mu Mungu gihugu amekupatia. ukatukora cyo cyo hanga kuhiri Unatai katana. hata onda kuchanga Sasa Mungu alikupunjaka. ruhanga ikiramanyisa aka Mungu alikupunjaka. ruhanga akakusharaho Nani mwenye unatambia? hati kare orenda kugambirwa ebya urabigambirwa Ile njoo Mungu amekupa. icyo nicyo ruhanga kuhire Tumikisha hayo. kuzesecho Amen. amen. Mnayo baimbaji leo ameendelea. Ahora munamanya abeshongozi abakora kulini Si mnaona nyimbo zile zinatoka Kampala. munebaga byishimo bikunda Kampala Bale baimbaji wewe mnaona. abeshongozi murareba Mnaiwa abahubiri yao. muramanya ababurisi babo murabona Mnaiwa abapasteri yao. muramanya abapasta babo Baba yabo ya imani mnabaimba. bishe ababazire mu nyikiro Yeye karama yake ya uimbaji na kufika. waho icyo cyo kweshongora cyo cyakwika Amen. Mbe baba yake umuyu. ishobora mumanyesho wa muzire Sasa unataka ikatara sio ushoko bishop. ati waho yange cyo kuba waba different Bishop wa Bikuto. bishop wa bikuta Deme na butogo taba muyu. nda butoko tatara mumanyi Lakini muimbaji wa Kampala. omweshongozi wa Kampala Kampala yote ni muyu. Kampala ndera mumanyi Karama akabambi mwazile ya watu. hati mugende biconco omweshongozi Bishop ni mubiri. ni bishop no mweshongozi aramanya munyongo no Sasa uone kama kutokuchunga karama yako na kosa. torareba ngu okutari ndecyoco cyawe n'ubwenge bwawe Amen. amen Nini kwa Kongo? ogu ari Kongo Hii ni kanisa hili. egi ne kanisa yanyu Kisha mnaiamsha. hati imwe egi kanisa yanyu mugitinde hasi mugigwisi Sawa tuone bishop. hata Atatufanya nini? oria bishop Sasa mimi umenikosea. nyashi mwagira nshoni hariwe Si mnajikosea. imwe mwankati mwayeshishirehi
ndamaliza niende. Ogwe aza kumara kubura legend. Kisha murabakia. Hati mwoyo musigara. Kisha katika kubakia wale muichunge mnaiyarusha. Hati kugira ngo murinde kanisa yanyu yo tuba kumara mutugwisi. Wale muheshimu pastor wewe. Kugira ngo muhese kinisa reverend wanyu. Niye muchungane niye kunyiye. Imwe mwerinde mumweka. Mumutafutie kuchakura. Mumuhereze byo kurya. Niye Goma bananigurisha. Goma baramurisaje. Bananikarisha. Unaona kisimina pa. Taruka ngajurira akapoti kaboneshi. Mke wangu tuko naye. Tokura ngo mukazi wajya. Tulikuwa Kampala juzi. Yari Kampala nawe. Tulitoka tukaenda Kigali. Yabaza Kigali hamwe. Tukatoka Kigali tukaenda Gisenyi. Yabajije Kampala yaza Gisenyi. Tukaenda Goma. Basho bagaruka mu Kagoma. Tumetoka tena Goma. Baruga Goma. Tumekuwa na yayiba bajamba bikunda. Amen. Amen. Tulishatoka tukaenda zindua kanisa kule Butembo. Bakagenda baza kwimuseka kanisa Butembo. Tulishazindua kanisa kule Beni. Baza kwimuseka kanisa Beni. Tutatoka hapa labda tuende Kisangani. Baraza kurwamba zene Kisangani toka. Sasa kama nyinyi mnaharibisha yenu. Cyane mwachi sisamya ni babare babunda Ruhanga wanyu. Ruhanga mwenye kanisa omukuru we kanisa mwenye hii kanisa omukuru we kanisa omukuru we kanisa mimi niko mtumishi wa Mungu no muhereza wa Ruhanga na kanisa nyie kandi ne kanisa ni imwe ni Ruhanga Mungu ndio mwenye Ruhanga ni wo mukuru we kanisa kila mtu atumie zawadi buri muntu akoze Amen. wewe tumekisha zawadi ile kukoze si cyo cyawe na zawadi yako ilete watu kandi cyo cyawe kireta abantu wa Yesu Kristo mazawadi mu bichoncho uko zawadi za kudiakoni ibyo by'ubudikoni zibarete amani mu kanisa kugira ngo barete security mu kanisa bonire usafi kandi baboneze n'ahebire kanisa kula tukule baturetire n'ibyo kurya turye karisha abageni kandi baturetire n'ibifarasi tubyame jikazi ubwo no muri Mungu atubariki Ruhanga ry'abashashu kuko abo bawubiri hari ababurizenge basimamizi abemembezi bamitume hari intumwa bamanabi hariho banabi waimbaji hari abishobozi kila mtu yuko na jambo buri muntu ayinekeye sasa kamata chako kitumie hati wao kwate chawe ukikoze se wa kupiga gitara owo kupiga sente keyboard kuba fanye chochote nawe ukikore vile vitu yote ebyo nabikora msipofanya mwahita mutakoze rero ebyo birabareba nilikuwa tuko batangazia kwamba usiue kalama ya Mungu yijana n'ikine cyangwa otakite cyoncho cya Ruhanga kiryo muriwe itumikishe koze se Mungu alikupa jirete faida kwake tukweza kugira ngo akiganyigwe mu kanisa iongezeke kanisa kurakurane wasipoongezeka hapa waba muto waba kanisa takurakurine kumbuka Mungu ijuka Ruhanga aliyekupa kalama owakuhire cyoncho muriwe takutupaka mu moto ya jehanamu arya kunago murro gwa gehena amen alileta zawadi akarete choncho bitakishana kuna zawadi zenyewe zinaandikwa mu Efeso haza hari choncho muntu we ebihandikwa mu Efeso kuna zawadi 5 za kanisa hariho ebichoncho ebitanu bye kanisa sura 4 wa Efeso shura ya kana abefeso mstari wa 11 11 abefeso ina 11 pa 12 soma itoshoma soma ya tafsiri Biblia inasema hivi, Bible yangu naye alitoa wengine kuwa mitume, yayo abandi kuba ntumwa, na wengine kuwa manabii, abandi kuba banabii, na wengine kuwa wahubiri wa abandi kuba baburizi b'ekigambo, na wengine kuwa wachungaji na walimu, abandi kuba balisa n'abegesa. Amen. Amen. Tujye bitano 12 nasema 12 kwa kusudi la kukamilisha watakatifu kugira ngo abari kwera Ruhanga kwa kazi ya utumishi hamurimo gwo buhereza hata mwili wa Kristo ujengwe. Kugira ngo umubiri wa Kristo gumbekwe ikigambo cya Ruhanga. Amen. Amen. Dada jambo. Haleluya. Uko na karama ya Mungu. Oine chacho cha Ruhanga muriwe. Ulishaleta Wakristo wangapi? Wahirize kuleta abarokore bangahe mu gihe cy'Ikanisa. Kila mtu aulize mwenzake karama yako ulishaleta wangapi? Buza mugenzi wangu echocho cyawe kiresire bangahe mu kanisa.
Mariko bakubuze icyo cyawe cyarize kureka bangaye mu kanisa ninga kibabinje. Sasa utaendaka mbinguni. Na ujaza mbinguni. Unapofika mbinguni waba waika mbinguni na kalama yako n'ekicoco cyawe, na hakuna mtu tamu moyo alishakuya kandi ya wewe murye kicoco tihine muntu wona aho kuratira mu kanisa yawe hautapata katashi. Mungu ametia zile mazawadi. Ruhanga akatama ibyo biconjo. Lengo ni moja. Ekigendererwa ni kimwe, jenga kugira ngo ekanisa yombekwe na kuongeza watu kanisa, kugira ngo abantu bakurakurane everyday. Aba rero bakora makanisa za kambika bana. Aba bineza kafidre kanisa zimpango mpango. Balianza sawa. Bakatandika nkituhaza muntu. Lakini kenye balielewaka. Kwenka ekibamanyire kibakwa sire mute yabo ni kwamba kila mtu bakwata ngo bamanya ngo buri muntu bakanzia manyumba zao. Batandikira mu mashugawa. Mama, yo mucyara watoto imwe bana ali banafika. Nibo bakije. Nye watoto imwe bana. Simuna kwa barafiki yenu. Timwe n'abanyani bani? Naam. Mubare. Ule mama. Iwe mucyara na wose unakuwa na rafiki. Toi n'abanyani bawe? Nao mutafuta. Niyo bamurundi. Papa. Iwe mushawo? Nao mutafuta. Na urunda munywani wawe. Kanisa kakuwa naongezeka. Kanisa yakumera kurakurana. Kanisa ziongezeke. Kwenke kanisa teka kurakurana. Kwa sababu habwe shonga. Hatuna muda. Titwinebwire ya kutumia zawadi. Yo kozesa choncho. Zaziko ndani yetu. Ebichoncho byo mubitu. Zimelala. Bikabyama. Zingine zimekufa. Ebindi byafa. Bengine balishaacha huduma. Abandi babiruka bo babishukamo. Mchungaji kanisa iongezeke. Abandi kanisa tekayongera. Mchungaji azarake. Omuhirisa arazara. Lakini mchungaji anachungaka. Kule ko mulisa na alisa. Lakini kondoo njo zinachungaka. Zinazaraka. Entama nizo zirazara. Entama zinazara. Njo zinazaraka. Entama nizo kuzara. Sasa kama zizare, abata kuzara, mchungaji anakulisha chakula na kufa bure. Omulisa aralisa ebinyansi bifoboshe. Amen. Hivi aone kama unaombesha hii kanisa kutoka. Hato kutora ni bangu iwe urukutume kanisa ya fego. Na zawadi ndani yako nenda kufa. Kandi nebichoncho byo muriwe nabyo bifiri. Zawadi ekichoncho ya Mungu. Ekichoncho cha Ruhanga ameiweka ndani yako. Akitiro muriwe ili imuletee faida. Kugira ngo ekichoncho cha Ruhanga kiganyigwemo. Kila mtu ana zawadi. Buri muntu ine ekichoncho cheye. Hakuna mwenye ana zawadi. Kila muntu atene ekichoncho. Na kila zawadi na kazi yake. Kandi buri kichoncho kino umurimo gwacho. Na kila zawadi na buri kichoncho nacho inakufa. Kirafa. Kwa sababu habwe shonga. Zawadi zingine ebichoncho bindi zilitanguliaka kuokoka. Zikatanga zindi kurokoka. Zilitanguliaka mwenye zawadi kuokoka. Ebichoncho bikatanga olionda kubikozesa kurokoka. Amen.